for Türkiye. Amilerin 50 kilogram. Kırmızı mayo, Kore. Samsun A. Mavi mayo, Kırgızistan. Muhammed Rasul Salih. Owen Freestyle. 57 kilogram. Quarter final match. White singlet, representing Korea. Shampoo Ma. Blue singlet, representing Kyrgyzstan. Muhammad Rasul Salih. OSP Freestyle 86 kilogram. The winner is Bakan Kalisa from Turkey. Jimmy 90 kilogram. Kırmızı mayo İran. Elfan Ahmet Ali Aziz'e Babası. Mavi mayo İran. Abufan Davul Babalı. OSP